Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kaiwi. Adi singena watakaleta. Iya, aku iga. watakalena tahu minumnya Bio Seven. Aku indo kalau minum ke Bio Minum Bio Seven, alhamdulillah. Tapi Amiro tes. Yang mero hadiah-hadiah nak kasih naik indo kalau. Iya, madela ada tindo Iya, aku 10 mapakuro sagame mah. Iya. Eko 10 kan 5 detik sediana toh si botol lo. Saga 5 detik 5 mili. 5 mili tas si botol lo 5 mili. Tas si botol lo Tasi watalo. Ya ranking balu saga mili. 10 5. Oh, 10 berarti beda 10 mili. Beda 10 mili. Mak kita ku tanangi mili nah. Apa ya dek bising ya kada siku mili. Sagar ko siku mili. Siku mili. Terus siaga ko siku mili. Siaga Agan. Enggak mata pura biasa maku tanahku ya dembaji. Kedaga. Siaga teti na sangero data si botol biasa peng. Oh ya. Biasanya diikuti nunggu biasa pengekang yang kita gunakan cuma 5 mili toh. Tabak kasaga tenungiro. Aku iya tata siaga miro di tak 2 ngeso mi. Tak ada ngeso. Iya 2 atau 3 ngeso. Mana kamu makan cuma apa? Iya. Aku bahkan mega kimino ngide baji. Terus itulah sada. Deh main ke kami ngide baji. Oh, asing alele. Oh ade. Asing irekeng alaleta. Deh. Komplikasi. Deh mega ki. Oi. Jacin. Iya. Deh asing apa? Kang ya makutana kang. Iya. Makeda saga metro teti harus 5 mili. Sang so tayo nungi di kola leta mi. Kola leku mi. Saga rodi. Tayo seminggu. Iya, kamar kapas seminggu. Jadi tani abu erodi. Iya. Tapi mako kita dek si gaga promo na. Iya, sabar kira ki sodagar. Iya, jaka kamatu promo-promo dadakan. Pokoknya ren kalingan ni mataru di. Apa itu apa tenang ka promo naku kapas turong. Nakung kaga? Pas turong. Oh. Iki suruh ki kan promo kan. Iya. Makrodi. Iya. Jadi pokoknya ren kalingan ki mataru. Napanas ngindo kalang paletra ke pole biasa pang kangen di pole ki balendra di iya pole ki balendra syukur ki mite persatuan nana sesadagar edi makotongang iya aku iri tereke di dek mereka nama nola de anuna onrona kasih onrona tapi iya aku pokoknya cukup nih rekeng rodo melebihi nih pak alalena Tommy iya tapi kuindo kalau dek kapan nalai Jero lagi kasing kasadagar kada jana na semen re ko indo kala pamapoke mato adenge. Kita ya si pa na sadagar. Mapasila hingange ko makirodoy. Iya dar magagat tegur-tegur kaya. Idi. Pas na rek ka main re mani indo sama ni main re ni boji waliana nape kasi si jong ka iya. Wali jadenge na makit jana na semen re ko indo kala. Mapoke mata bola manum kata dengengi kasi. Mana karena magana mapaguro sadagar Dai sengaja pediri. Padahal dia makasih mega Andre Bepa. Iya. Dek tomat Andre. Aku matang lagi boleh. Maka tuh matang lagi boleh. Iya. Ipace prometo timondri Iya. Aku nasirita pengorbanan nas sodagar de toreki nasiaga tapi alhamdulillah yang kami nasemakale pemantaji bola mana neonroi nenek Maria malampe lah dosunget nenek Maria ngaku naite guru bola iya apalagi nasengkan dembaji kan ini baru-baru toki loka pertama kali tereke loka di iya aku irita matero do bola metana manu matoni di layak pakai iya apa seandainya reke tauro dek nenek dingi jadi iya makutongan seandainya reke tahu dek iya seumpama reke di kok tahu reke ngerodo kok tahu ya dek nenek din reke Wah kita mau coba mana Wih, mana masuk dah.
Cao ni jadi dek nulis. Ai Dewi. Dewi sing sedihnya. Pakai mirege kade napa. Tapi aja teman kada dek nulis apa na dek mah terlalu aneh di bahasa. Apa ini magati kilo kaku anu masuna reken ro kade na seandainya reke magati reke tahu indo kalau dek metana nak dingi pakai. Ini mah kada nulihin reke. Cocok ni dek nulihin reke. Apa ikan bolehin reke. Oh iya. Oh iya. Apa ide mah kada ki. Seumpama tahu dek nulihin reke. Apa? Oh iya, pokoknya nama koro dari aku iritin aseng erodo alirinaga. Dek nagaga. Iya. Landre nih bu. Pokoknya dek meto nagaga. Jadi nakurek dek neselahin kasih ai. Iya. Dek nana cocok meto na pakai kobar. Ini apalagi ku otu Pak Bos yange. Dek nagaga. Jadi masih dinaseng sodagar terutama naseng pasti ada orang besarnya. Angka mana yang naseng Haji Iskandar, angka naso Cigi atau Edi Jaya, terus iga topa Romega berpartisipasi. Maiga. Angka Tony naso Tukanang, kayak Pak Langgo, Bapak Ayo, Bapak Selfie, Bapak Ewa Sandro, pokoknya mega kurulalena. Ko idi ago na tajaman unik koro. Agak tajamay di unik koro. Baca kak. Iya baca bepai. Iya Bapak Haji Yusuf tuh. Iya Bapak Haji Yusuf. Pokoknya sini nareke saudagar berpartisipasi. Apa mu cek daya beri yang pasti nareke ngibilangi. Iya Pak. Namun asa cek de kumega kitiwi. Mata ane na kumega kitiwi pasti na maringangi. Sementara jamamu pikure asa Indo. Iya. Apalagi na sama kukuangnya dan baji masih open donasi kidi. Cocok. Untuk saudagar nasang mau berpartisipasi atau berdonasi, bisa langsung menyalurkan ke studio Iga Radio ataupun di Bendahara ada Ibu Haji Idardi. Nasabah ero naseng kampanye selesai masih ada kebutuhannya belum. Jadi kung kampanye naseng ya melo berdonasi supaya tersalurkan nih. Untuk mabela-bela bisa melalui transfer. Iya. Napa kuri tata nasen di penampilan nama na saudagar we. Gitar mana? Kamana yang nasa hari ini kro. Ya manganga ka sa dimite. Kacamata na hamay. Ya sa na patabi. Mage. Ya sa na patabi. Bayangkan nih, kalau ku papa de patabi lo bana kacamata na mana. Iya. Nanti tuh kacamata kaca ulu. Iya naro. Pak ulus ini uluna na tongko. Iya, ku iri tamana ngiro nah hamay. Iya. Balendran reki. Iya di. Tanyana panas ngiro makede na ero saharini tu na wawancara yele na makede. Iya ro saharini ro. Ero pole pandangi. Oh, Ibu Resa. Iya, Ibu Resa. Wawancara ida retu na makede ku itamane penampilan Muhammad. Iya. Makede tanya na panasing ero dem baji. Main repina sama tuku acara Naji Waliana. Oh, kagak acara Naji Waliana. Iya, hari Sabtu. Acara aga. Mulai voting. Ibu Haji Waliana. Macam itu ambo iga ku aja. Magam kira-kira perasaan ambo iga ku Haji Waliana. Ya na ro makutana makeda iga acara aga tuh mai. Acara voting. Iga tahu? Andri na ambo iga. Oh, Andri na ambo iga. Oh, sesatu. Sona satu yolo bolana bundauha. Oh, iya. Mana macet makur. Apa ide makadaki patu kade tetap Pak Langgo? Pak Langgo nana merasa ditukar. Iya, makutongan. Iya, katanya Bapak Haji Yusuf Udo sebagai Pak Bacana. Iya, makutongan. Iya, pokoknya sinina saudagar na Iga Radio katanya grup na BSD. IBS. Agar kepanjangan nadi. Pokoknya BS abang Kak Rahmat di. Iya, grup na ero pada kemana berpartisipasi. Iya. Tapi yang jelasnya di dalamnya mega orang-orang besar. Makutangan. Iya. Jadi dan baji kurodo bulan nenek Mariam agana pirodo lo yano.
itambah-tambah WC na di. WC na pi tapi lengkap mana nih ro indok kalong tapi kampas di dek na gas na selesai. Oh, dek pernah selesai di. Oh iya. Jadi kong kampa donasi tama ya pastinya masih disalurkan ke sana. Iya Kang. Apalagi ro nih sumbangan anak radio ini melalui reke Iga peduli. Iya langsung mana nih tama ya tuh. Iya. Kayak nak beriang. Maketongang. Iya, nah mudah-mudahan na Pak Baraka kemana kipuata buangnya Pak Berita. Apa? Jauh sih tiro patuju sebut salah. Apa ada sedih kok beda buat. Atau mungkin bagaimana kok ya? Mana? Kate aja apa gara-gara indo kalong. Nampak Baraka kiki puata. Jadi pada kok beda reki ngalina puan. Ini po Oh. Iya, pokoknya buangnya manira kepala ini. Iya, Pak kasihku Nenek Mariam ya. Istilahnya kita membantu sepenuh hati. Iya. Seikhlasnya. Ajak tetaja ngireke makeda ku ibantui melok kirekeng ya puangnya Pak Bale. Makadong. Dadah. Oh, selamat kina sejoka untuk Palanggo. Iya, lokan inala polo pene taroy. Lo nih kapas selesai nih kapan tugasna. Iya, jadi ada yang baji. Iya. Ay nasang waktu makukang ita luplo ni sedi meneh di salena tete 10 sedi. Iya, ajo lo den baji. Nak kue de lo labo eto. Kedeaga. Ang kanasang elo na Eva si Baoji. Kedeaga. Paboto. Mai ko paboto. Iya, ang katu biasa na sa kata-kata na tawe den baji. Makeda masesa na sa panga, temasesa api. Iya. Masesa api, temasesa botorong. Pabotorong. Iya. Terus. Jadi agak betul na sengero. Aku makai. Kan makadai masesa panga temasesa api. Iya. Masesa api, temasesa botoreng. Aku boto ikapat tahu dek gacau na. Jadi iya pernah capu pernah pajak ku capu capu orang parana. Iya, makotong apa na misalnya kan ako irodo pangai irita, ako mapangere ke pasti na angka na sesa. Contoh naga bola na pasti de nalai. Nataro mireke ya miroi salalena. Paboto ite lutuk mana gitu. Lutuk mana. Napa irodo tema sesa api aga to. Ako misalnya namu reke kebakaran maiga atau malopor reke ngero kebakarannya. Pasti angka na sesa. Angka na sesa. Contohnya naruh tanai. Iya. Karena sesa sama dek menandre api. Iya. Tapi kupa boto lutu manang itu. Lutu manang. Apa nanti gaga na sesa, gaga na sesa. Gaga na sesa na lamanang. Iya. Tanana na balu. Belana na balu to. Seandainya weddingi na balu to anu na, na balu to. Agak. Oke. Terus tapi iya naro. Anu to. Dek gaga na sesa na sa botorengnya. Iya. Jadi ajak lalo ta coba-coba pigau ini. Ajak lalo kasih. Ajak tak guru makada awalnya cuma begini saja lama-lama kan kecanduan nih. Iya. Iya, apalagi ku berkeluarga nih ya harus PJ mau pakai Iya. May gana solo yung kosoki kok berkeluarga nih teganya anak sekolah. Apalagi makukuhe. Iya. Baru lupa man sa mega doi di. Iya, pemasukan. Jadi macam-macam pina semagas na. Mataro doi. Iya. Taruangin anak. Indo nade. Termasuk nih Rodo. Apa nak ketunas de baji tawe nako. Ero nasa makun raye atau nasa rodo benena rekedi magala nasa takalupa. Pokoknya takalupa mataro tapi saya dimi nasa nangarang. Tanggala gajian na belakain. Tanggala gajian na mereka lakain na nanggaran. Iya. Iya, katuna sa kuedelon na ancila rici si banini arwa makada cinta nomor sedi. Cinta nomor sedi. Kuindo kalong aga nomor sedi. Nomor sedi keluargamu pajolo. Iya. Dek pare kena nomor sedi cinta lah. Depa. Iya. Kita kiwas. Maka to si. Bita.
Wih, tani iya. Jolo dembaji. Makasih. Lo ka jolo makutana ko dembaji. Iloki gana sesapa erodo orane pano. Agaro. Orane mage. Romantis reke di romantis. Iloki ga. Magare romantis do. Pokoknya naretutu kira ke perhatian. Makoro. Iloki ga. Eloka. Iloki di anakku iloki nasa sapa bawan ina sengana rentenir apa cede nasa nareni bunga. Tegas sedih tarik tindak kalau. Yang bero perhatian. Iya, yang bero cede naresi ki bunga. Bunga bang. Bunga na bang iya. Iya. Pastonya bunga ke rumahnya. Aku bunga kehidupan dek mana bangangin kalau. Tapi aku bunga apa kerohin do Iya. Dek nolak purai. Iya. Gini. Iya, iparelo to jolo informasi ke kusodagaran aku mau kuangnya live sikit di. Aku channel YouTube na iga radio baru. Jadi nak lokina sama komen-komen. Pana kadona nasa dua tahu dua nasa penonton. Mak komen-komen. Iya, terima kasih banyak nasa di ko komentar tak. Pokoknya aja terlupai suka inaseng si balike bagi-bagikan ku anggota tak si subscribe ini. Iya. Oke nih. Iya. Makan nih capu nih ceramai. Capu nih. Mondri pasti mata di. Pasti. Iya, ipasang mata di. Iya, apalagi kan mata ide uni mai kare ketaja sodagare uni Juma. Uni Juma pasti mata. Uni Juma. Uni Juma mata. Iya. Mega matut aja deh wani Juma ya dembaji. Mana ka? Ba dua aja ngindo kalau si dembaji. Iya. Oke nih, jadi koma kita. Oh si koma tuh maku kutana di. Iya. Oke. Ay tari masih pala bata teleponnya. Kan aga? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Magi bersama. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Marenda seding Ibu Haji runtik apa cumi? Ibu Haji. Iya dong. Iya. Ibu Haji. Ibu Haji Hamsina. Oh. Iya. Wah sih pada sedang Ibu Reza. Pada sedang cewek itu. Iya. Iya. Cewek Ibu Reza. Deh. Ya mak kira gak panas iya kan ini mak kira ndok kalau sang kilometer mana menantang hade tanya kak matu. Awan di paji naiki. Iya. Ibu Haji Hamsina. Iya kan mereka rebe baji. Kareba Madece mua. Magi pek teman cewek-cewek. Iya, mbak mana sedih marenurno. Malisa di cewek-cewek. Iya. Kagak tuh mai kareba. Iya. Makanjak mah. Oh, makanjak madi. Iya. Pasal lo kiol 5 gondro. Capu nih kapan yang baji? Iya, nolak apa peran ini Ibu Haji dek nolak. Puran ini Bu. Dekpa. Oh, dekpa garek. Masa nan remane Bapak Anca. Pasangi Bapak Anca mani paduju. Iya. Si kaju sapi untuk Bapak Anca. Istimewa na to. Coba na si cawai ketayano di. Wana. Iwana deh. Gaga. Nomor pi itu kiri do kalong. Boleh ku Bapak Haji. Mangkutongan. Iya, Ibu Haji. Iya. Tegi pek Bapak Haji. Sedena. Kami. Yawa. Oh Yawai. Yawai tegi. Yawai bulai. Oh Yawa bulai. Oh. Siapa situ? Coba sendiri. Coba tuh nita ya boleh kan ya Ibu Haji Hamsina kan 2 tingkat bolana. Iya kita salah. Lagi ndak kalong. Racing iku anu sedia pikir aku. Iya. Ibu Haji. Jakan nak seng elok ki mano mas seleng. Iya. Atau engkau hailot teloki Iya. Pau ki. Anu mati ya na cani paria. Cani paria. Iya. Anu sedih makan yang kali ngamaku kai mutar ruang ngak janji. 3 teraki janji. De elomi. De. Pada tuang kali ngak yantong elomi. Iya Ibu Haji. Iya. Igana lo tasalah-salangi. Terutama kita berdua selamat bertugas. Iya. Sehat selalu. Amin. Ibu Reza. Ibu Reza.
siapa yang kecil itu? Saki. Saki. Saki, mamanya Iya. Saki, keluarganya semua. Iya. Aji Tati, Ibu Jitati. Iya. Mama Ayana, Ibu Cida, Iya. Putra Keke, semuanya. Ya mana-mana. Oke. Oke. Dek kakak spesial na Ibu Haji. Spesial suamiku yang tersayang. Yang tersayang dan terkasih. Terkasih dan Woi, tercinta. Dedeh, kemana nih? Dek kakak Duana. Assalamualaikum Bapak Haji Muhammad Yusuf Udu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya Roy Indok kalau. Iya, Di. Iya, manu ni reke to istilah nama keda letuk matoa kasih sayang adik na pindra. Iya, Ya makutama. mudah-mudahan mati Indok kalau maku tomir. Amin, amin. Iga nasi bawah. Ide ise mato. Iya, pokoknya kan ya rodo diri sengi tonton jodoe. Dalle ede mani diri sengi rodo di. Telu garo dek. Telun rupa nasa diri sengi amatengeng. Amatenga jodoh si bawa rezeki. dalle. Iya. Puange mana misengero. Puange rahasia Iya, mana? rahasia mana. Iya, jadi nako misalnya reking irisan ini rututa nako eloki mate di Iya, baji. pasti Tepamanu. makan jak meteruk. Iya, makan jam matero. Apalagi kan ya linoe untuk anu metomi, pas coba metomi. Iya, untuk bunga-bunga. Iya, begitulah. Begitulah kehidupan. Sudahlah. Sudahlah, kalau tidak ada agar Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, iya, masih ada agar masih ada agar. Masih ada sajadah untuk bersujud. Salah, Salah. sajadah. Agak baik. Masih ada bahunya Sardi. Mat telepon nih. Sudahlah. Sudahlah. Asa ada nih jolo. Orang nak usaha dah ya. Orang nih ga. Ya sada kita lo Kak Eca. Ya ada nih ikala kacamata. Hah? Ikala kacamata. Mana ya no? Iya, Cak. Oh, iya ga. Apa na dain tak mau kacamata? Dain na pada tapi. Saga ni saya ngakuro. Iya, Ibu Resa. Mama Saki mak kacamata to ga. Kacamata toy. Mama Al mak kacamata to. Ibu Haji Hamsina mak kacamata to. Jadi mak kacamata to. Iya kacamata ko to. Oh iya ga. Kacamata na to mata. Masa kacamata Indra. Jadi Iya. Terus Haji Waliana malah toreki kacamata. Oh, dah. Apalagi Tuan Takur. Be. Yano nih Haji Mega. Mak kacamata to. Yano Mama Ayong. Mak kacamata to. Bana Mama Dinul di na kacamata. Kada ko magin makutana. Mana karo? Tak dene kacamata na. Dega kana sapi ako ro dadi. Deka terapi. Igas Mama Dinol. Monitor kitchen. Deka na sapi angin. Kan biasa nama kacamata tereki ngalena. Iya. Tapi kan rekingan di pendakian main di Palembang tanaya makadaka Mama Dinol teh kacamata tak makadai tak denu inasa aku teh tak denu kedendek na rapi nasa nole rapi ingatku lebih kencang inasa pendakiannya daripada ingatku. Anu makanya burengi Mama Dinul ro. Kacamata tapi saya dina anuna kacana. Iya. Jadi dek mana sapi reket to? Iya. Jangan kita. Untuk dia anu reket to? Iya, dina reket kacana. Iya. Bola dua ini. Jadi kumi reket dah cule sapi anu matu pe bereket di Mama Dinul. Dipakai matu mendre anu agak senara. Agak bolana Ibu Haji. Galak raya di. Iya, galak raya. Oke, atas dita matu Bapak Dinul we bereket. Bapak kencang-kencang. Aku mah Bapak Dinul dek, mana tak deno. Ya biro gandena. Tapi lebih lucu pa ya no Ira Mawar. Magai. Kan dia lah gandeng. Dia lah tak kadar nak kacamata. Iya. Angkai ya lah reke gandeng. Iya kan pagande tebicu. Iya. Mapancai.
so igandenge kama tandre. Iya. Jadi alena tangkis mana ngenginge. Maganda ka marubang igandenge ano. Iramawat. Iramawat. Piko nga pa erang ingin lamanin ko na. Dagalawalaway. Iya. Pero pagandeng ka rus mga. Oh, wendo eh. Iya. Mangke betul nasi senabale Iya nih. Dito. Iya, kira-kira makan nistir. Iramawar na. Iramawar. Anu ni rekep katu gande-gandengan anak. Iya. Katu yola tu. Kuni rayawa anu on ratu da anu jewe rodo. Iya, ipa tu da kasi. Iya. Waduh, sakit ya. Ya, bonga-bonga mi di, bonga-bonga mi. Iya, iramawar. Tapi dek mah tuh magalo mak bonga. Makojok gitu. Iya. Oke. Terima kasih jolo Pak di patut telepon WA. Iya. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membantu dan memelihara datan tubuh. Biasa Pak di. Iya. Isaki kapan Isaki ya. Iya. Iya nih may kadali na. Meneng ka? Meneng ka? Lepas dili sumanta janana. Meneng ka ro? May ka parengi doi. Oh iya ga? Anak-anak ini Isaki ko ro. Ereni ku Bunda Uha. Terima kasih semuanya. Terima kasih gare semua. Aku teh terima kasih. Semuanya. Oh, Semuanya, semuanya. iya. Kama gani tawata opor ayam. Gaga. Iya. Mana kada gaga saki? Kalau kan itu apa? Magai? Rekening kah? Rekenimi. Iya. Oh nyamut tuh. Iya. Dia kata aku opor ayam ku kamar rekening. Iya di. Mau ketongan. Iya. Oh saki. Ini untuk krisis tuna meli kakakku cila napa sih untuk kelak dan meli tocilo. Weh. Kasih. Iya. Dalam toki badan nu cilas. Kalau na wisle pato mapale. Ini bisa dimas natalau. Iya. Masih siri mas nana. Pada apa? Tapi ini lo nggak kasih. Iya, nalo kaya na lama. Oh iya gala. Jaka dek na Tommy sakit nang ngeliang. Jaka dek na Tommy sakit. Masa ngeliat ki sebab baso na sebab motor. Wih. Ala sisa ni pati ilo kabulanin do kalong lolomas. Iya. Oke saki, higa melata telat Apa tuh. sih gak cilasa? Pogi. Pojok cilasa. Upo jilade. Mana ka PDT suruh mak mebu. Ini tuh dulu apa manikin apa gora? Iya. Masih siri ni sedih balik. Iya, siri-siri mani kasih. Iya, ikan saki. Bapak di sepeda terima kasih Bunda Uwa Adinu. Terima kasih. Terima kasih Neng. Iya. Iga pi. Terima kasih Bu Haji Anis. Ibu Haji Anis to. Oh lonton nadi. Motor. Iya, iga pi. Papa Haji Guru, Papa Haji Logi, Anis, Iya. Kamu cara De ya anu de baju cewek-cewek. Sakit nasi cewek mana kasih. Iya. Papa macam dua. Si cewek-cewek iki. Angkat tuh rahasia dong. Tanai di mah tanai mah di sakit. Rahasia dong. Lanjut. Tante, karena macam apa sih? De. Mau apa kayak sakit? Lo kalau kima cewek. Ini. Kayak kapal dembak. Daripada Iya. kerak gitu. Daripada kerak kayak kuhe. Susah tuh. Agak. Angka mata huna sakit. Lanjut. Terus. Tante, Cak Om Suwardi. Iya. Cambangnya. Dan bagi. Ya, magaki.
Pala ka, betul sungguh. Boleh ki pitu sungguh. Boleh ki maga? Iya. Boleh kak puisi. Oh, boleh nih ga Saki? Boleh mah puisi. Iya, coba ge. Coba ge Saki, coba ge Saki. Coba gari puisi ta. Puisi ta gai. Iya. Halo. Sadar guru bersabar menghadapi tingkah laku kami. Sabarmu tak bisa dibeli dengan emas atau uang. Guru, jasamu akan kukenang selalu. Walaupun kau lupa kami, tapi kami tidak akan pernah melupakanmu, guru. Oh, spesial untuk Indo Kalong ya Rodi. Guru nasang guru judul narake puisi nah. Oh, coba kira ikan dekat. Iya. Apura pi mati saya, lepas pi mati sakin apakah puisi di. Iya, makan si sejarah saya dikit pasti mati saki. Nareki si matu hadiah Bapak Haji Yusuf Udo. Apalagi nak kau buka puisi tentang Bapak Haji. Ika tahu? Bapak Haji Yusuf Udo, ika si pale. Demba Haji. Lainnya? Oh, lainnya. Iya. Enggak kalau Demba Haji ga. Mite pamatu do isa. Iya. Mite pamatu do. Oke. Iya. Iya. Oke nih besok ini. Iya. Sama-samanya. Yang mana-mana nah. Oke nih. Sambungin makku kasir. Oh, sambungi. Sambungi. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Bantu dan memelihara daya tahan tubuh. Iya. Macam nasi dem bajir reh. Makin nang kaya sina surat terima reh. Aku mata tu dan baji bosan emang kalinya sak daku. Ika lalok baik apa kacamata na. Iya bang. Iya. Okay. Tanya matu ale nama pada patapi kacamata nama pada patong ko uri. Nah itu tak kita. Itu yung papat eh. Tenge malah papat patong ko uri ngina patapi Malam itu patapi Iya di malu patapi Allah. Sadar dia saya malu tak naruh patapi di. Indo kalau. Nalumba ka. Napa kalau maka dan atau pun ya Lena ya. Iya sadar diri kasih. Sadar diri. Iya. Makutongan. Ya tahu na rawan ni napelo jong kami rekat dengan nenek mereka tidak kami ikut kalau ame. Karo ang kalingan ni gay. Mama sakit maton. Ale nak gara-gara sama nata marni. Iya mas manu iya maringem mah 35 timbangan. Ide percaya. Bagi 35 bagi 2. Wah, Tiga ma tanah eron ini. Ma tanah i. Mama Saki. Sedih bising. Kedai kemutan. Iya lalu nanti kalau. Iya, ini na pale matana. Iya. Siapa-siapa mana nih pak semuanya yang ada kemarin di Balendra ngapain makadami mah tuh saudagar lainnya catur ini saya mama saat sudah saat. Mana gaga. Sadar diri. Iya, sama semuanya di tanpa terkecuali sampai bertemu lagi tanggal 19. Oke. Insyaallah. Iya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nak guliling. Iya, laban yang nadi Mama Saki. Mama Saki. Ku angkai nasa lempang. Ku lempang. Iya, hadir tona sama perengkalingan ngisa dana. Iya. Ya mana ngenan di artis nana sengiga radio. Maku tonga. Nacok mana sehari ni. Maju mundur, tak balengkang. Dina cantik tak balengkang ni. Tak balengkang ni. Tapi ikala kacamata nasa tobite ini. Ayah. Tempucu. Malamay anu ko. Langsung makan. Wadah. Iya. Oke. Jadi ni malaga.
Kalau lucu nana lah. Iya. Lagi nih Pak Dembaji. Siaga nih rupa telepon HP 2 di. HP 2. Muhammad. Nasi aga. Saya dipijol Pak tari mana Pak baca-baca komen kidi. Iya, megala detak komen tama. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kai adisingan nawarakaleta. Iya, nabaliki para kai disingan nawatakaleta. Tepele tege di Indo Kalong. Tepele tega. Bone. Oh, sedek testing. Bone. Bone. Tepele bone. Kasalan itu lah ternyata kibone aku kue. Tega ki Pak? Ya. Kakekku tega. Kamu kak jeki daerah Palu Oh, iya. Oh, ya na makada matoka ya tane di pole bone. Iya, bagi kita kada boleh bone. Iya. Hah? Pole Palu ya. Boleh Palu di. Ya. Ya cek de salam atu lete Polman. Tak cocok nih sa atau bone, cuma yang kanik ki Palu Iya, cocok toma Pak di. Iya. Apa teman taji sinasa To Polman. Iya. Dede. Macam ni mate Pak kui bone rekeng. Loka Polman di. Oh iya ga. Oh, dek mate Pak. Magaga tu may perkembangan na, Wandi. Ang kanaga perkembangan. Kamu harapan. Oh, kamu harapan. Cek dek di. Cek dek. Maku meto apa tuh senge perjuangan Wandi. Iya, perlu kesabaran. Iya ga? Iya, semangat gidi Wandi. Iya, asal nadek mana Maria. Iya terus. Dek mana Malia ya nih wana mah. Dek mana Malia di dia paling dok galo. Malia. Itiken nih wana. Oh, dek nana lebali pesan. Iya, Wandi. Halo Wandi. Iya. Iya magaga tu may karya baku Palu. Oh Wandi. Halo Wandi, magaga tu may karya baku Palu. Halo. Oh, dek nanang kalingi. kaniku pol masak dan ano Iwandi. Iwana memang kalingi. Iya, Iwana memang kalingay. Halo. Iya, terima kasih banyak Pak di Wandi. Iya, yang penting seni kareban makada kama harapan. Karena harapan perkembangan. Tadi ni ramai dia. Iya tahu. Iwana. Oh, Iwana. Iwana pematut tama. Oh iya, reke matu ding. Wawancarai sih. Wawancarai. Tentang perkembangannya masalah hati. Iya, jadi koma kita baca-baca jolo komen-komen aku di Pak karena terlupa telepon. Yang kena sekwede elo pertama. Agak senang komen pertama. Ang kena seng Eca. Iya. Agak naseng. Matengak kiro pole mau capur dembaji si badeng Indo Kalong. Iya, maku metokok mau rewitaw Dek ketawana tuh. Iya. Padahal anu rek ngale melintak-lintak biasa dia. Padahal Tomi capureng. Iya. Lanjut. Ruswandi de Malasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadagariga Dembaji Indo Kalong. Sama nelok bosi sieso wilayah Sulawesi Tengah. Nule kapang cocok laguna asi janci ngetak. Si janci nih, karena reke janci ya. Iya. Kama janci dah culim ya kau. Iya. Masa kata tu mah pakur. Iya, nak kau janji ki Wandi, Pak Dupai di. Iya. Jangan leset salah janji tu. Leset peca. Iya. Terus. Lanjut. Iya. Terus Wandi. Agak komen nah maka dia nasang mato ketuan nalato. Alaman ni ajak na to si Rampe. Terus elong hero aga. Mato katuan na nalato. Mato katuan na nalato. Alam dewi seng iwan dia aga taseng. Iya. Pokok nama kerekomen na di. Iya, ang kanina seng ainyong. Man ya selelalu ni makadari nong. Iya, selelalu seng ngaseta. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Indo. Iya. Hati-hati kidi keseleo amelila ta ya. Makan nih. Iku ye. Ini bisa nggak gede kayak. Iya, tega ki mon ready ay nyong. Kasih. De Indo. Ya. Nah, sangi maki tahu tu talai motorona Ma kita utuh. talai motorona una na sangi rodo elak si bawa ira. Apakan ye la kireo lo to ira mawar kama tanre iya oh ya makan jatuh mah kita utuh makan jatuh rek mah kita utuh ya di main ulener lutu tuh ada kesan bisa dibayangkan iya nulener fokus iya Aji Waliana. Oleh makan daun tuh letup sapi nas musapa gitu. Dewasa. Ya tepa kok 7 reking kalau bog reking ano motorona na 7. Iya, kanyamangan ditanggung tunai. Iya. Lo minat kapan ada decak tepau lu mak decak. Iya. Lanjut. Iya. Ibu Aji Waliana. Ya. Kasih na magi na dek gaga tawa tak saki ayam sabar kit na awe macana bila mapuisi saki iya pamatuk pareko hadiah di karena janji saki oh iya ma lo tok mapuisi deh Ibu Aji lo tok apa hadiah lo tok untuk hadiah boleh Ibu Aji hadiah kare kita loki agi aku hadiahkan dena dingin lau derek kena diteter iya oke lanjut Jaja Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cika Indo he. Ya. Komen komen kalinya cawa-cawa Indo kalau si Baden Baji. Oh iya. Terima kasih banyak untuk Jaja Mulyadi. Aku ini maraga tahu si pek cawa-cawa tak. Lanjut. Tama telepon gere yang kalinya tahu sih. Iya. Tama banget nih macawa. Iya macawa. Kurang nerpet deh. Iya sih. Kurnia. Assalamualaikum Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatu cawaan Indo. Makin cang. Gino to pantere. Iya, mak jelencung. Iya. Terus Aji Waliana. Iya. Kanja nasuk diang kalinga Indo kalau si Baden Baji. Cawa-cawana we malah Kak Bella. We Dede alhamdulillah. Angkat hadiah. Iya, dia tutup mana naseng. Tapi nakong kaden dingin tola di Dembaji. Iya, den dingin. Pada tahun itu kena rek agak sedagare. Namun dek tandren dok kalau ngalalaloy. Iya, makotongan. Untuk menghargai rek Pak Bere. Iya, makotongan. Jadi tanam biasa rodo anu. Jangan deh, kurnia jangan ya, matupi. Iya. Agak kare bain dokalon si Baden Baji. Alhamdulillah, makanya ngajak motor. Iya, kok idi magato si kare bata. Iya, kanina seru swandi si reo paimang. Iya. Tanya tu pedi cede aku arinong moko ki. Apalagi arinong? Awani. Oh, awani. Iya. Apalagi nak idi moko Soko iya. Iya. Terus Mabedi. Oh, mabedi. Perani noko kan ro. Pura kasih. Aku romai. Magalek daki curu. Aku tuh magalek ka curu-curu ta. Anu ya to rinong itu magala manu. Jumpa. Ini hadu. Ada memang tanah kurana loka isarana Iya. Kata siapa? Katoha. Lanjut. Kena seng kaecak reo paimang. Kedaga. Anu na puisitai di Indo. Yang naro makedah. Sudahlah. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada Dembaji yang siap jadi sandaran. Iya ga. Apa kuro? Iya. Tapi tanya mah kuro puisi Indo kalau matu pidi. Iya, pura pi matu pala aku deh. Sisi kedua pi. Jadi untuk sodagare, mareng kalinya kina sama teru. Latu angkat atas di. Iya. Asa bangka kita matu li supaya ngedi. Makotonga. Ya mako koe makanjak apa kuma putra Eloni. Iya. Yare maneng isini na sodagare engka mana macalinga. Kuaro plona pito macuk eneng. Iga radio. Iya, radionya sodagar iga.
Iya, Dembaji. Iya, rewa sikina sesilongangi sodagare. Rewa kutega. Rewa kipe makorapol napi itu macuk ke enang. Iga radio na sodagar iga. Ria carana mapa denda di. Iya, mapa dendang elok-elok daerah. Angka kesini masuk ke sesi kedua. Sesi kedua nih. Tenri sedina sedih. Iya, saya kasih rawat tuna. 22 menit isalena tetep 12. 22 menit isalena tetep 12. Iya. Dek mah ropa biasanya tetep 30 menit apa kita mah. Iya. Tambang cedek betuna. Karena kemajuan. Karena kemajuan. Tapi nolak apa 2 mi lagu. Iya. 2 mi lagu. Iya. Elok nih agak sedagar. Iya, makuteha. Makutosi ha. Iya. Oh, salah kita sama puisi ya kan mewah. Matupi deh, matupi jolo. Mana ke matu? Betari memang matu jolo patete telepongi kok. Elo nih. Iya, enak ruaseng. Lopi matu maputara elo napa puisi. Iya. Agak memang judul naraki matu puisi tak indo kalau bocorkan jolo. Masalah agak. Iya. Ulangi ya. Hah? Ulangi kan? Nggak sedih orang kali ngai. Ayah. Ayah atau ayam? Ayah. Iya. Linda ada ketawa anak ayam. Lagi malah puisi. Tambah mentaji. Ayah. Ayah. Ya ratu pokoknya karena reke judulnya toh. Ayah. Aku isuk nama tu kopi matur rodos telupi patete telepon apa ki puisi. Iya. Oke. Jadi judul narekena semua tuh ya ayah. Ayah atau ayam? Ayah. Oh ayah. Iya. Ya kaki sisir untuk sesi kedua naseng indok kalau di acara nasem apa dendang. Nama Rek Sodagar Iga Radio angka manangin nasem pada setia. Iya. Komen nasem matu kue acara ya. Aku tangan. Iya. Jadi untuk Sodagarin nasengnya lo komen metoni. Matu kok purani teluk patete telepon. Baca-baca nih tuh matu komen-komentar tadi. Iya, komentar Iya. Terus Loki terima telepon atau malah jual cerita? Ini tuh. Iya. Ini tuh. Agak apa kota nata? Agar di. Iya di demo tuh. Oh. Ajak nama tanda-tanda mereka ini kalau ada kamu bisa jawab Iya. Lo kape jolo aku tanya di. Iya. Magiro don ako misalnya rekele da isi itu. Ila tu sipo. De, to ni ko isi perrekeng isi angka tu nasang itu mato riolo aga sana ada yang perengin nasang isi nuku Wagai. Senge. Mana ka? Naro aku tanah. Dengan ang katawa ko rin. Jadi tegi mana lokasi tayo si Poy? Nalarangi malaw. Isi aga memang. Ang kato biasa ko sipo kidem baji. Kan pura ni reking isipo to. Ay, paku ni reking ede to. Napa idem per ni koro dolala senge. Iya, den ako sipo. Mana ka? Pasti na pura mana sipo tahu itu du. Oh, pura mana? Iya, apa ini na? teh kita TV. Kurya sek na senge. Apa napa goraka? Kedaga. Kada salang ka isi ko balao. Iya, biasa na tuh deh makuro. Pale isi tarik. Makanya balao. Kan ada pada sini balao Iya, ragi sini balao ero. Jika mata kuro sampai sini balao. Iya, napa katu tuh tepat pura ni rekin na tepat nano to, dem perang. Agak tepat kata rekik gora maka dah selesai na tedo. Papa di sini tuh. Iya, maleba. Maleba tuh. Iya. Miro rekik pakutan nata. Iya, magin nang kama kurodo di. Iya, dek bising ya. Indo kalau mau kedam magel. Toka makutan ya. Iya, agar jangan masuk susah ya, Pak. Dia nama susah. Iya. Indo kalau na. Iya, agar. Masalah agar. Ajak nana masalah hati ya. Iya. Masalah anu na. Iya, jangan masalah hati ya Pak Wir, terlalu umum nih. Oh, terlalu umum nih tapi dekat betina. Iya, umum mereka untuk Cek deni poro. Untuk yang mana saudara tapi tidak gak betina. Jadi iya. Nggira pakutan nata.
Mau ure-ure pakutan. Dek mana magaga, dek mana magaga. Heeh. Engka ka telepon. Angka betul angka. Palabenya nih jolok. Dek mana pura yang pura ceme. Iya, ceme nih jolok di nape dari mata lepota. Heeh. Pura nih karo ceme. Pura nih. Oh iya, terima nih Pak jolok. Mana traktir ki? Oh iya, terima Pak. Iya, halo. Halo toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bio Seven. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bios para kai adi singan nawatakale. Na baliki para kaiwi adi singan nawatakale. Iya, aku di pasti mega to naisa di. Mega nesta. Iya, sabatong kareke pertanyaan atau untuk Indokalo de mutona magaga. Iya. De ina rona kaica erodona magi nang kana ko sipo ke kese na se. Ilo ka julo mi sengaga jawabanna. Apa le papa di sini balawe. Balawe kan de na sipo. Makanya na dia. Kalau si poy sina nagan rongem men ko tampo na senge di makadai selenge ka na gigi ku seperti gigi natiku se. Jojo nih. Balawe de na sipo. Jadi oh iya ga. Iya, de na sipo igalo sipo ngi. Sembaji patut sipo. Ika kira-kira melok sipo ngi isin balawe lo ki. Oh, aku garo pali. Sudah mengerti? Iya. Jaka laki maku tanya di masalah kata melok takutan aku Indok Kalong. Eca. Ya Eca gak ya? Iya. Masalah itu. Sudahlah. Sudahlah. Iya, sahada nih jolo. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Awen doi. Lepas cuma puisi si Besaki. Surah masahada maka Allahu Akbar. Kata surah masahada. Dari anggota aku kuturamai. Kuturamai tenema kue. Aku ada senar lagi belanan tuh Sinan itu paling dek iya iya naga dek naga tuh mai iya laki magai di elo kamarakus elong yolo elon naga ro di tempiu ke aku jadi dulu oh engkalingan di daik agak tak pareng kalingangi iya agak tak pareng kalingangi tapi ni mati relena iya untuk iga mati relona untuk iga mau biraru semuanya jolo kena jumpa he oh iya jumpa ale untuk biraru Guraman Indok kalau ben kampak makanya dia tahu situ kemasuk nih si Polo Poro apa? Poro apa? Allahu Akbar. Cau ka iya kue. Bahaya. Iya, itu lagi masalah bola yonar. Masa dia nulisnya anu aga. Jangan deh. Nisungi. Atanda ya dem baji metur rek pikiran lo kumetur rek ro do anu ini apa ya salah kacamata ulu kaca ulu ini apa ini kurang kita pakai kuan iya ku satu iya kama kacamata aku ini tuh ya romati pakai dia cak iya iya saya di nak kaca ya dua ayo jumpa lah ya lo iya iya no iya kami kesih dek sana nongkrongnya apa nih lari mantan nasi goreng rencana lanjut kau nanya Isaki di bawah mak Isaki mantap untuk kacamata mak Isaki mantap ya hera kayak Pak Ulun atau sih nampak kacamata
Iya. Lanjut untuk kisah Sena nenek satu. Iya. Untuk Mak Dinul, Mak Dinul, hanya tuh ya Indo Kalom itu. Tenang ya dem baji. Dek kasih nang kai dem baji nama kada. Salah. Salah banget. Enggak tahu nih Pak Tawakal. Irama. Bayangkan igara irama wari gandek piela, ma kira-kira. Kita utuh ge nasinger. Anda pernah tuh je kalau bong ya dek gaga. Sudah mah kita utuh talai ganden adek gaga. Terus? Ketemu Kak Dinda. Iya tahu. Kata jadi kasih daya tak mau cantik. Iya, beda deh. Iya pale. Iya. Aja nih den baji ke posen nak tu. Oh, ada nama gagal lo kimi perkembangan nah. Iya. Kami ku baru ya tuh. Dan ni tani leleng lo sinako. Be bahaya na tuh. Lokal man ya anu na ita. Betul kan? Oke, lanjut. Lendo kalau. Semua-semuanya nah. Oh iya, yang mana-mana nah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kani den Riaca, kena suku BTN Cina kok. Iya, hadir na semua pareng kalingang isa da kanja nama. Makutana. Iya. Adik na tuh mata nang kalinge puisi ku ya no. Iya, cepat kata-kata muna. Oh, anak dek kahalangan na yara ku tamu mingka. Iya ga. Iya, menurut mah radio ya cerita Tommy. Oh iya iya. Paliar rekening kaya. Iya. Iya. Iya, dari masih pale pada telepongnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nah baliki para kaya di singen nawatak kalewe. Iya. Iga kira-kira ini endok kalong. Yara wani mano soro kadinin repolai. Mega cumi nah. Mega cumi antong. Tania. Iya, anto cerita nami. Mega cucu nih tau kata cumi na tau ya antong. Tegi mono. Kumaten. Dena na reki matu dem baji. Iya. Na bombe sigi matu tuh. Iya. Andi lala kapa di? Oh, andi lala ga. Iya. Ini kan mandre. Dek pa. Oh. Tak aja. Kalau aku pada mandre. Angkatan Andre ya, opor ayam. Anu. Ada nama anda kotia. Oh, dek na tandre kan. Angka mau pek tandre dek. Anu lemper mani mandre. Jadi manyameng. Iya di. Untuk kasih kana ya. Iya, aku dek napak telur. Iya 2 mi pak capureng ah. Busi indah saat ya. Me busi. Ya miron ni patendra lemper na indok sadi. Iya. Pak sandanya dek gagro dek nol dek udah namen no. Dan nulis tupu kasih. Dek udah tupu. Apa elok tuh nari? Iya. Napa kilo no? Mana kereta Andre? Dek apa napa kilo no Mas Sandro hama Tiga mana ini? Ikama ada daun na. Ada daun na. Iya. Kalau kau kalau ke Sandro ya lagi ke Tengkoro dengan Sandro. Oh iya ga iya. Iya, makunir mak kedace dek tace dek. Iya, makutong. Kalau kerajaan kan boleh pada nalak ondrom. Dia nang ketawa na. Iya di. Seandainya mau dari awat tanah ya. Ini ngecak aja dua jangan main boleh. Cak gaji jadi termasuk rek ngindo kalau gaja dudu ya. Kalau beda ini telepon. Lo kapan dia telepon? Iya tuh mana ke ya mana? Iya. Ya maaf bonga sih. Iya deh, mana mari gagah. Ma cawa-cawa tuh. Iya. Andilana. Iya. Itu tak biasa diisi potege kita TV isi tak. Cumi. Nemu nih napol tayang. Weh nemu igare. Nama Iya nemu igare isi nalena. Jekam hama bunga-bunga ini kurang buat.
Jaka pakai ngingi Iya. Irina regen ro. Mada daun nih. Iya. Mana kau sing ngisi si baha? Iya, pemaku tanah kauna. Iya. Magi runa ko isi puisi nama kada tawe sulenga ka isi ku balau. Magi tanda tanda nilainya. Daerah balau meter kana si pura mate. Iya. Meter ka pura kada sina balau ro kersil lihat ka si ku balau. Iga lo si puang isi na balau. Pada nareke balau. Pada ni gaga ero berani si puisi na balau ni gaga. Tegen lao. Nah, mate ni ambo ni cici. Ame kata dia ang kampal bila sana. Tidak berani. Apa dia ni gaga? Iya deh. Oh, aku garubal. Reason itu. Ceritanya itu Bapak Pekro. Iya. Betul kasi wiseng ya. Ino tanay ka na indo kalau kedate ke mutari sino de wiseng kedate ko ta. Iya. Apa di bawah motor Jawa. Iya. Itu kan sedih. Tatama sih tuh di sini indo kalong. Iya. Pas-apa deh. Iya. Iga malu tas apa? Langnya lo 3 sekawan. Iya. Mbak na ya. Tapi harga 3 seragam, Bro. Iya, 3 seragam. Itu nih lo masarang ya di, itu nih lo masarang. Setia tau Iya di. Kapakan teman nggak bisa. Wih, di. Anak ABG mana langsung. Pada sisa kaloloy. Iya. Jauh. Kala-kalan dilala. Halo, Bapak Haji Supudu. Iya. Halo Bapak Haji, agak tuan Reang. Aja kita mau ke Balana. Haji Yusuf, Haji Laugi. Halo Bunda Uha, bepakat cuma tepu. Iya. Tapi ikan deh, Poki Mai. Bapak Firda. Iya. Pak Salam. Haji Putra Bugis. Putra Bugis. Nah, yang mana-mana nak romoncong Iya. Oke. Kayak orang kulinak atau kan itu manuk celai berani rica-rica. Berada ketina tuh. Iya. Kayak lo Bapak Ales Gai. Bapak Anca. Iya. Pak Golem Peter. Iya. Sure Satuan Takur. Bapak Mama Ayah si Bang Kumis. Bang Kumis. Sak baju celai wani Bang Kumis mak barah. Iya, makanya nih Bang Kumis na bici-bici ka. Mana-mana di. Iya, mana-mana na. Mana-mana ada lah sedih ngacawan. Iya. Jadi pasilengeng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan den Randi Lala. Iya, pemeran nomor 1 naseng ya. Iya. Kebulanan Nenek Mariam. Iya, agon nata bici-bici ngaki nano, Bang Kumis. Bang Kumis. Aku poy ko nang galing mana tau Benar ya. Apa yan ni kana bici-bici mak. Oh iya di. Oh iya. Matu pepedakin dok. Bici-bici to nape mata di. Oh iya. Oke, terima kasih pale patata teleponnya. Kampa ka? Iya. Siaga nih gendok kalau. Siaga nih patata telepon. Oh 2 nih, berarti saya di pi. Saya di PD. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Nabaliki para saya di dengan Nawata Kaleta. Iya. Boleh Palembang ya. Sumatera Selatan. Ke Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan. Dumba-dumba sedih. Masa salah na untuk putoni. Iya, meteta sih ditama Pak Abbas aja dia lupai. Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Ibu kota Palembang. Kotanya Palembang. Bapak Abbas mana ga Marwa aku tuh mai? Marwa. Mana ketakutan? Dek Waseng. Iya. 3 Marwa nama Makassar. Pada ni itu jual marwa mato yang rasa pis. Maga musuh. Maku dongang. Nalalas Pak Abbas
Lu nora Palembang. Tujuh na ge maroy. Ero masino-sino. Ada pun anak muda, ada anak darah, ada marua. Marua di. Iya. Iya, tapi nuleng kato kapa kurang maya sengalung-alung aga di pada keberukan kayak sengalung-alung. Tempat tersendiri iya. Pada Ano tosik ko Palembang Benteng Kuto Beta nonton saja ku Jogja. Hah? Benteng Kuto Beta. Benteng Kuto Beta. Kuto Peta. Besar. Besar. Kuto besar. Artinya besar. Oh, Kuto besar. Oh, Benteng Kuto besar. Kalau kamu tuh keren dong. Oh iya. Biasa kerajaan Sriwijaya benteng Oh, biasa benteng pertahanan. Iya. Kurumay Palembang di. Kuniro paling marwa reke di. Iya, kalau pare maruaro wiris sungai kan. Iya ko malami Tangan pera. Iya. Pokoknya setiap malam bro Pak Marwa. Oh, wani di. Ya kok alung-alungnya kan setiap malam minggu marwa. Iya terkadang. Kalau paling marwa kalau waniaha to Oh, kumay malam minggu Pak Abbas. Paling marwa. Iya, paling marwa malam minggu. Iya. Alena gawin niya Iya. cocok nih. Pada mah. Pada Iya. Pak Abbas natar nanumot naku manontong itan naku HP na din baji. Kumento televisi. Ku televisi na. Lebak taruh na ito. Iya. Oh, ada. Televisi meto non ready. Televisi. Tanan ito HP. Pagkakay na tapanin daw kalau si Badem Badem. Pede malak nih tuh. Jadi tamat tahun ini rek televisi na Tama Pak Abbas. nih. Iya. Suatu kebanggaan tuh rek. Iya, mudah-mudahan mati bisa jadi presenter. Wih, amin. Aku mati di Indo kalau nganu nih ana tanun na boleh hagas nero atu ko macule Pak Golo Hah? Oh, ya rodo. Mau mero-mero mak bicara. Oh, sige. Hagas nero. Mata de bawa to nasang aga nasa nauro nasa nagala TV mo nasaro. Iya, oke deh pale. Baca rugi tara to. Oh iya, Pakai kamar kami euro presenter na euro Sulawesi. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tercapai nih rek cita-cita nih dok kalau tamat televisi. Iya. Tamat nih rek televisi na Pak Abbas. Tapi kumiti pino Pak Abbas. Dan umum. Iya. Iya. Bela letu. Iya, di jago Pak Abbas di. Iya. Oke, Pak Abbas. Kalau kan canggih to ni TV deh. Iya. Nol ni sambungi aga. Iya. Android TV ni mato krono. Makutangan. Iya. Oke, baba sige na pelota selang iro. Kiri salana untuk na kajian di Lala Iya. Ya kata Ibu Esa. Iya. Jahan Cina. Pada gero ano pa sa Kata kita Mama Ana. Sama Mas Elvi. Iya. Iya. Kata Ibu kita. Iya. Mama Al si Bapak Al. Iya. Iya. Bapak di bawah Bunda Uha. Bapak Sape. Iya. Buat boleh detik. Iya. Ya, mana-mana lah. Iya, mana-mana na. Dek gaga pa sila ingang. Gaga pa sila ingang. Tosi di ko Palembang ya tanya tosi ko copot tanya mo ya dan rugi ko. Oke, tosi posi bola. Oh, ke posi bola. Iya. Agay tosi ro tapaw na kure kita tarik posi bola. Masa da toki balaw wala siko selega siko bagalo Oh. Karo balaw toma. Balaw toma re kita pibe. Tapi pada mah balaw na ko dedi. Iya padahal. Masumi. Saganya nagbalaw na di ko dire. Pa. Apa? Apa aja na balaw eh? Hah? Apa aja na balaw na kala? Iya. Hah? Iya. Masih dua mi. Menang ka? Oh, balaw na nasa nga tapangi duwang aja. Oh, bahaya ng balaw na tapangi sa dagar. Iya, dua aja na. Iya. Ajak melok mebu masalah pa. Apa dito mo makeda? Wasa ngereke dua mi. Teni ya, Pak. Apa ya? Iya. Iya. Ako ko emang ngapage na na gusto ko to siya agad yan na tosi. Agay Pak Bas. Balawo de. Pada makapang. Sangga di na balaw ta. Ya. Sangga di na balaw ta ini. Balaw sih. Pawag ako ang dari maksalag kasulang.
dari kemana? Mana ya tuh Pak Bas bebek itu balau tak kumagala makasolang. Iya, Bapak Guru. Iya, Bapak Guru. Gimana baju tanah? Iya, ya apa balau nendo kalem Pak. Macah. Poram tahu pas sekolah. Oke nih balik di Babas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, balau sih main dari sana. Iya. Sekidu-kidu mesak balau irampe-rampe di. Aku ga? Iya. Makan aku iri anu ge tahu Aku ranking di selama ranking 3 hari 4 hari deh. Nak kata cak kidu-kidu. Apa? Magi. De apa? Iya aja tahu sih. De kasih. Iya, metana jujur ya. Astagfirullah. Masa wanu video mungkin aku cak keduk matu pi wanu kidi. Iya, rekamkan ki matu sadako. 1 2 hari 3 hari de nang kata cak kidu-kidu. De apa? De kasih gambar de gambar mengerangin do kalau kasih. Kasih. Maku tuh. Iya. Maku tuh kok balik lada. Iya. Oke nih, ada yang baca jolo komen-komen di. Papa mulai awak ya Allah. Apa sangki asik munas di? Metu kok papa mulai tau ya asik pa ada baji. Ya asik pa. Dek mas na komen-komen na masang. Dek kan biasa na masang ki asik tutup he. Sekali-kali ke lari ke bawah ki dulu. Oh iya ga. Tapi nak kasih metu komen tama. Kan gampang main irita mah ku hemak kede oke. Oh iya ga. Kini paling wacu iri bawah nih lo tak yang penting bahagia muki. Terima kasih. Angkane yuha. Angkane yuha. Oh Aji. Aji aga, dek pernah aji ku. Oh iya, dek tapi doakan nih di. Doakan mudah-mudahan. Iya, malum bagi. Iya. Iya, kan jangan nak Aji nih di. Iya, agar dong. Aji ndok kalong. Di Aji baji. Teh boleh tuh Aji baji. Boleh ke mak baji. Bayangkan tadi. Cipok pada jiwa Diana. Ketone tuh kupu-kupu nama deke. Selara nanti minta kupu-kupu. Cek desa lutuk mah tuh. Agar rosena kuhe renin apa ke jiwa Diana. Bang. Iya, Bang. Iya. Iya. Aji gaul ya. Kok Bang nendok kada tanda tos kromonro. Ya bonggan. Maka tos nang kekiawan yawan bonggan tadi. Ada nali babo ku buat. Ada kedau sih. Iya lanjut. Oke. Iya, Aji. Bepa otok gaya lau ya miro bepa. Andi lala, hui bepa sih. Bepa otok. Kakak wandi bepa otok korang. Kakak. Ada apa ya itu? Kakak. Bepa otok lemper. Brownies. Baroncong. Iya. Jalo ngaramane bepana. Oh ya, onde-onde putih. Kata nasi bepa bolu. Dek gaga onde Cina. Dek gaga. Oh gimana mah ibu? Gimana mah ibu onde. Iya, lanjut. Kata beda. Iya, beda na bentuk lope. Beda na bentuk lope. Pada lope nerti. Dede. Oke. Lanjut. Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indo Kalon dan Dembaji. Cantiknya si Dembaji, mak baju celak. Nah kalau cantik si Indo Kalon. Oh paliku men nih kabak baju naik jadi. Oh baca mak baju celak sih kabale. Iya. Kita sih bawa baju. Oh iya di. Allah cuma ipek baju di. Lanjut. Iya. Yuha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal so Indo Kalon Dembaji. Iya. Kanjak nasib di marok si cawa-cawa Indo. Iya. Oh Andi lala. Iya. Kebetulan capui onak bepa kapasi matuk waktu napaki utiwi ke bepa. Bepa kue bepa berarti bepa besi koi itu. Oh iya ga. Aku double. Oh wasa bepa mega rupana kok
Kan bolo berarti mega rupana. Bepa pada tuh rek kada bepa janda. Tapi juga tandri di bepa janda. Upoji lade. Upoji. Pesino ngiteng pela. Iya. Tengah ga. Tepel lah. Oh tepel lah. Iya, oke. Iya, cicing itu go. Terus lanjut. Ruswandi dem Malasa. Iya. Masalah-salah kaku Bapak Abbas Monre Palembang. Mabela ga kampot tak pole lilir air hitam Pak Abbas nasang Ruswandi-wandi. Iya. Oh iya. Kapalo kabula madu-madu ke rumah. Si bawa na sa Topolman mana mabela maku ku Palembang. Tiga pale. Ini beruhi. Daripada lo kaki Bali. Oh iya di. Oke. Ini niro pale. Lanjut. Lanjut, Jaja Mulyadi. Iya. Apa je ko indok kalau si badem baji si runtuk pada tonger roa na pasabungi. Pada roa na pasabungi. Pada roa na pasabungi. Maroa enggak pasabungi ndok. Maroa. Tergantung. Maroa. Si gintu-gintu tuh tahu Iya, pasabungi di. Iya. Apalagi kur lalang ngelemeli bale. Apalagi ku warun anu nawa gola. De. Tinggal lo kawan gula dek nang katama dek. Makali-kali mo pi. Dek pa kapana apalagi kali-kali na. Marejo. Iya. Lanjut, Fatma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesiseng selengu dani sinina sodagar ga radio. Terima kasih indok kalon dan baji purani gatut manre. Dek pa. Iya, Dek. Iya, lanjut. Unaya Umar. Oh, indok kalong. Putara yolo nama tengah kipo. Bosan. Oh iya. Iya. Ku matengah kipole. Ang kakisana wani wa. Iya ga. Kakisana ni elonge. Iya. Oh, jadi na rumah tuh pelonge di. Iya, manu apa aku tete mana ni penne. Siap-siap nih hamba. Iya, utara pa mapene ko. Kasi na berarti. Iya, napamala ka esa. Kasi esa lagi capu to. Makanya ini sudah sandru kan dia yang ikut rumah lo tau paham malah Lena agak belum sandru. Pasang ya untuk Alena. Oh. Iya. Iya ga. Ya terima kasih untuk sandru kang indok kalau di. Iya makanya sang kisah dana mina sang indok kalau naso karingan apa bita tahun nah. Dede. Ternyata kena semale. Malebu pada bak uangnya. Lanjut. Tega ni ro Jaja Mulyadi. Hai. Hai to. Melek si dai baji mandre kacipok de nasab bisa biki. Tanya kacipok ya ro. Canggoren nasu. Canggoren nama Mak Pahri. Iya, canggoren naga pe Mama Pahri. Iya, canggoren nama Mak Pahri. Iya, lo kajo pe makutan aku sodagar. Ya ro nak mandre ki canggore mano ga? Agak senah mapinre gagaro senah sarusu panda jarawa iya tergantung ya tuh ya sengnya akan roin dok kalau ke pemikirannya ya ga iya oh karena reke makadaya he canggorengnya mapanda jarawa agak pak pra pada reke kongka reke ngelori to ne tanggung reke elok ya napa iso bui iya padahal elok mi terus mana ketepak ko ya lolay seding kasusna hawana ko makanakama ko dana oh iya ga ada canggoreng yang mapendre jerawa tanya canggoreng yang mapendre jerawa indo kan kalau kurang ke pemikirannya atau nak kada mesti dembaji jujur ki mana oh iya jujur oh iya lain kalimat tuh jujur nak Pak Di iya lanjut sih baik Ruswandi dem Malasa loka makutana dem baji indo kalong patin rong semua ki gato. Maka lagi matin ready. Dek nama ko kuangnya pak nama tin roso ge mapin re ale. Weh, kusina. Iya, tapi dek nama welo mako kuangnya. Iya. Apa tapi kau? Utumpak i mataku. Asam menu ki kopi bulu. Utumpak mataku nako cakaru tepa cakale dek ka. Tapalo ka kama julu mata kasih. Watana kasih kok mano ki. Dek maga na magagain dok kalau matindro ki yang penting melebihi aku reki matindro ta Cina mi tekat matindro ki napa malansuk ki pas di Cina kan ampo mi napa lansuk ki pas di. Ya tereke magala apa endre ale. Iya. Ya kureke matindro ki apa mulai loro. Purafi mato asara pas di dek nah. Oh. Dek mana pendre ale. Me latihan mate gitu. Tapi kan pagerek-gerek. Ya panoton ako lo ni Manre wi kan de.
Lebat na. Lebat na magay. Iya. Nah, buku ke cari-cari emat. Ada Noria. Noria, iya. Lanjut. Syamsiar. Assalamualaikum Indah Kalon Dembaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cawana kan dek penyiar Dek magana malotong isi tak peraman recumi. Menre ameten sita salam untuk semuanya. Ini dek kita dan kecamatan Ata. Iya. Lanjut sih. Ainyong. Ih kekasih dia ni. Oh Dembaji Indah Kalong. Ala deh cek dek napa ada isi na balau narekip pun. Agaknya isi na balau marenit. Marenit isi na balau Indah Kalong marenit. Iya. Kan jangan aku mikir. Kalau pertama napa marenit. Napa isi tahu rekelo ke balau. Teka para que pode estar sino wala ya. Teka atau ano to isi tau kiase isi balok kiawa. De sumpama Indo kalau kure ke sipo kita tetap bahasa sipo agak memang dunia tak ku tak dem perengar do iya ya ro maka selengan ke isi ku balau. Oh maka dagi pada ka isi ku tu sa balau. De iya maka daga ke selengan ke isi ku balau dem peren ni. Ya dem peren ni. Nu nanti tangkali ngarek balau tangkali ngamalai. Tentang kali. Kakak mau nina balau. Kau nina balau. Mesti. Kau kali enggak mau ni balau ya. Kan cici gerak apa ni? Iya, lanjut. Iya. Tiga niona. Ala de cek de napa ada sina balau na reki buange. Ite ke balau De tu gaga na saya le aju. Aju aga de na saya le apalagi ko perayam. Cere kata balengkang. Pada ni rekan ni gagatawanan di Afaraya ule buguna na mularian. Pagkara pala isin na balaw di makencang. Iya ga. Iga ye. Iya, makanya tuh sih makar kok capur sikimatu. Aju na yan re. Iya. Terus Jaja Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo Kalong Sebaden Baji. Request yolok lagu na Polo Sumanga. Huy lanjut. Oke. Iya, anu materi putar ke matengah ki pole di. Iya, kampa tu ke dia wah. Kampa di pala tu ni tegon naro yuha di. Iya. Oh, lanjut sih. Yuha. Iya. Oh, Dembaji. Elo ka makutana. Kang kawan ni ro tau pole monconge. Iya. Kami Dewi te kasih uni grup moncong hadir ka makutane makadang kami garawan ni to moncong ita. Dek gaga apa? Dek gaga warga na moncong ni. Moncong Bapak Pirda dek gagai. Bapak Salam dek gagai. Putra Bugis dek to gaga. Oh dek gaga moncong. Dek gaga warga na moncong Iya, warga na migala rayang kauna. Uni. Iya. Lanjut. Ruswandi. Iya. Ako bepa duda tapo jiga hindak kalon Dembaji. Maraga Rodi. Pak bepa janda masuk ke yan. Iya, berarti pasangannya ya Rodi. Iya. Pasangannya ya cocok mah. Iya, terus Yuha. Oh Nenek Maryam. Salama ki monroy bola baru tak salama Nenek Maryam. Selena Bunda Hadi. Cantik nama nang indo kuwi tak memuare sehat ki selalu. Amin. Iya maring kalinga tuh Nenek Maryam di. Iya maring kalinga Nenek Maryam aku koy. Apa kan listrik nah. Oh kan listrik nah. Iya napen nih ya anu zaman. Oh iya. Nah lengkap mah tuh koro Indo Kalong. Iya lengkap. Mulai itu pemak benih koro. Iya mak benih nih. Iya. Kena agak saliwang anu nato lego nama tinro. Kalau kita lo mender doangi. Iya. Jadi kalau kita menyiar kena cuma ikut ni roek mah tuh mender nah. Dah tegan di reli kereta api anu yola. Hai. Memang agak. Hai manu. Maka lemeng. Lanjut. Iya. Pak Zole. Iya. Pacek Kak Dembaji kok loki bola madu. Iya pas. Acoy ini acek lah nih kasih iya. Apa? Aja mah ganggu.
Asalnya saya mau mondro. Jauh situ. Iya, bilhak cekakate. Oh, kan boleh ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Indo cantik. Iya mah Indo pita pasangan nama golat aku Sakura. Maklana ki kapang. Kusi. Maka kacamata taga weni. Maka kacamata. Dek tanasar. Tampil beda mana Iya, tapi makanya aku mau pakai saudagar itu artinya ya ada perkembangan. Maka deh biar katanya umur muda, yang penting umur tua. Oh iya, umur tua yang penting jiwa muda. Iya. Pakuran prinsip na sehari ini mana we? Wih, sehari ini di maju mundur tak balengkang. Tak balengkang balendrang. Iya. Ku Sakura di. Weh Indo bela. Cantik mana sih wi tambok merah hitam. Iya. Untuk tan merah putih cedeki hormat tutu. Apa dia nuta cerita ya. Lanjut. Sumarni. Mana tuh? Iya Pak Abbas Indo Kalong Sebaden Baji. Ruswandi de Malasa. Bagian Banyuasin iya Wonreku Palembang. Jalan Tanjung Api-Api, Desa Muara Sungsang. Iya Tanjung Api-Api di. Deka Tanjung Wai. Terus Lina Mome. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Den Bajindo Kalong. Sapa-sapa muka kasih. Iya. Tamak mungkin mak komen-komen. Insyaallah. Iya. Uboji sedia cube-cube ya deh. Manakah? Uboji. Cube-cube. Lina Mome. Ibu Lina. Iya. Lanjut. Oh, Lena Gero. Iya, Ibu Lina. Bilhak CKKT. Iya, agak naseng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gak pajano bereseleng ero. Iya, mata kok kita mau bereseleng tadi mai. Iyo, kung kani ompo deh naga. Nama ketongan. Ang kasih kahil lisu kasih. Malu pada bolo. Oh iya. Upo memen nih Allah tapalung bayama sih kak kasih. Masih Pak Maga cumi Eden Baji. Masih Pak Lada. Iya, masih Pak Lada cumi Warnanya nih ndok kalau tapi dek nelo. Iya. Dek kan anu tereke matu tunde Baji. Mondri pasti matu. Iya, sempat bagi duai. Sempat toka sedingin nih goro manu Pak dek telok maleng. Gihanan ka. Apa nakannya tuh Den Baji kita miona. Manu khusus untuk porsi untuk dembaji matomi rodo. Kasih. Oh iya Gana penuhan itu agak senah. Dia apa nanya mincang ini? Cocok nih tapi mai agak senah. Dek, lanjut nih bawa nih. Oke. Bilhak CKKT. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Sindo pitu. Iya. Lisu elo makutana. Magi pale Indo. Dek napa de sikuk balau Nah unia ketoma kasih padai isi na baloi nama lak bakwi tak isi. Dek nang kalinge balawe tu tamakap dia. Bantah-bantah ka balaw ta idi. Kebetulan ngero balaw ta dek naring kalinge. Iya. Magala ka patampan rem peleng. Heeh. Magala na pandre peleng ya. Iya. Ani kasih akhir ro cucu ide culina. Angapa ki cumbe. Tapi maku kuangin dopito di na nasi poesina na. Iya. Terus lanjut Nursina. Iya, agak cumi. Uy. Oh uy ya he. Uy. Cumi. Uy. Lanjut. Ruswandi. Mabela tu pale akitana baru akitana Pak Abbas kapan apa dangero? Oh iya ga. Iya. Abil hak CKKT. Den Baji. Dek nak beresel jauh ni kapang. Jauh. Den Baji Indo. Ya ropa sole uita kapa wa Sandro. Wa Sandro pa sole di. Pasole gape wa Sandro. Pasole ha. Iya ga. Iya riset itu. Nursina. Iya. Cumi. Uy. Bosan. Rengi matu cumi na yantong ero. Aku ya pole ko jime galok ma anakku pole kiantong idi na male dua ki. Manang kan pasila yang aki. Manang kata sama koro. Pada mereka cumi. Iya, memang di pada cumi. Tapi ku iya antong mahita prosesna. Iya. Apa kan nerako jolo tahu Iya.
Aku Aji Mega langsung mama. Oh, langsung mama. Iya. Tanah asma kapan jolo di Cumina? Mana enggak? Tanah Purano nih Jayro. Oh, asam mama ta. Sendenya nih talai isa. Oh, alah, iya ga. Langsung ya Andre Jayro. Wasumete mama ata dem baji. Itu kada musik kayak laki ajak langsung ta sampai. Iya, maku tonga. Langsung ta dangi Roni. Be ta pemandri reke weni. Be. Tapi mawarinan rego terpaksa cumi Andre. Makin celok tuh sih gitu. Iya. Lanjut. Kenapa aja Mas komen-komen. Bilhak CKKT. Pasal 12. Acapur Hasandro na Wasandre. Acapur ka cumi wani dem baji indo kalong omaku tua. Engka apa na sandro kengi baji dari de. Setia tahu he. Kan jana kung kapasan. Maku tonga. Ini de gambar laki kasi jadi de nang katawa ta. Pak Wasandro ibu aji ider tominan. Tapi sandanya ni na tole aji dar to katawa na aji dar. Iya, Pak maka de makasih anong ka. Makasih na kata lah kan makno he. Cede ni. Cede ya capulang. Cede lagi sih. Cede. Lanjut. Wi kan dede nelo paja dem baji. Bilhak CKKT. Hadir si kai indo dem baji. Macantik maga tai indo pita pasangan nawak gola ta ani maka kacamata bolong. Wah. Sehari ini 01. Ginang kering sedih. Iya ga. Sehari ini 01 nih. Oh iya ga. 02 na iga. Keku pandangi. Oh 03. Keku biraru Oh iya. 04 na guru Sa lempang. Ya nan ialah ke ikala kecamatan ku boleh bete encina ko. Oh iya, dia nak kasih nak kacamata Lena. Dia kecamatan dek mana pura beli. Nak kacamata bolotoki matu ide. Oke. Lanjut. Pasal 12. Iya. Maloto mana tuh kabang isita na taro cumi. Iya. Maloto ngidok kalau dek nandre cumi. Dek ada cumi. Iya, lanjut. Tiga nih roh. Indok anya-anya. Ainyong. Iya. Hahaha. Indo pite. Ala decek de na pada apa na pacapu itu baluk-baluk tak? Iya deh. Iya. Ala na sede na pada isina balawe isina. Oh. Apa na pacapu itu baluk-baluk. Wak gola tuh na. Aku wak gola isina. Maga. Aneh roh. Maga isina wak gola. Iya wak gola teh makanja pada isina wak denu. Maka tahu sih paling ni Indo kalau nana mereka. Balanja sikap. Nursina makanya karena cumi na mama Aji Mega iya si balemper na lemper atau lemper di lemper iya mek busi ya nama ko dikeras pada nagatawan iya ini Mega wani na lemper Maraja kini nawa channel. Ya tu bahaya Indo. Aku yang nia kengi ama keda papa dari si balawe, tapi sapi emang kaling. Sapi rek emang kaling balawe rek yang niara. Tapi sapi emang kaling. Pandang depan. Nek nak macam cepat betul. Adek lepanya macam apa? Aku dua-dua emang kaling ya. Aku dua-dua emang kaling. Aku hati ada si bawa tega talak birangi di istina te dongeng nyarangi. 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 Maka istina nyarangi. Makanja. Marepi. Oh marepi. Iya. Aku te dongeng. Mak dek gagat tidak tu kapam dek. Maka pak gaga anyarang isilarung. Oh iya deh, dari mangga gede. Iya kira-kira lo sipong ya. Tiba caranya Dia tahu pernah sipo. Iya, tapi pernah istilah rumah makanya sina. Adik rekenan sipo. Iya di. Magin nang kemana makuro? Magin nang kawasan makuro. Ini di magala ke sipo ngana yang pasti boleh ngikero.
Aku sana rupangin dok kalau iya. Aya. Jadi nak kok sipoi sita tatu sudah culina sapita. Kali ngamai. Iya, magani kok makero. Mesa ni makisi sapi. Aku makisi sapi makan jamu. Malah bakmi bawang. Iya, tapi magala macep mah. Ya reke setengah aku reke yolo mi reke kan una toh palacet na. Mater una nasi bebek. Mama. Jadi mi reke. Saya ini si langsung ngero. Nengak. Jadi bakal 2 misi po. Ibu buru ke peterumpu gajana. Allahu Akbar. Pajan nih bahas di sini deh. Lanjut, Ruswandi Dem Malasa. Agak perbedaan cumi-cumi si bawah suntung ndok kalong. Oh kok cumi-cumi baicu kok suntung malopo. Makro Ruswandi. Iya, kok iseng Terus lanjut Bilhak CKKT. Assalamualaikum dan baji ndok kalong. Terus Dekna kone. Oh, dekna kasih nasi po Indo Pite. Tapi kasih cemo nih. Cemo tapi terpesona mau golak kuya. Buktina lengket pada loin Korea. Tapi tanya mah tuh tahu Korea. Aku ya logo Korea. Gorengan. Iya, lanjut. Nursina. Nalupai kacamata anakku toko kacamata Oh, ya ini nasing Enggak tahu? Iya, Cak. Oh, iya ga. Kacamata nih harus. Alina baba di nak kacamata guru. Iya. Lanjut. Oke. Cak. On the way Grand Mall meli kacamata. Mapala kaset dingin do kalau. Ya terus di pusat ko manu buak ngasewe makan ribawa ngasewe. Patujuin do kalau di. Iya. Ala ta kasi tapi apa mak ditireng ro kacana. Iya. Lanjut. Yuha. Oh Indo. Iya dek gak ketawa aku cumi si bawa lemper di. Lepa manika manre baso pak mapak dari ibu aku. Dek yandre boleh pasae. Ternyata dek tuan re kasih ku balenrang. Masih pak cumi cumi sinabalao. Manang ke cumi nabalao bunda. Cuma nih gara gatu cumi becu itu. Iya. Cumi becu enak pemain. Oh. Iya. Pada si bawa anak balau pada tuh. Oh iya kan. Jika mah nama tolepane pasarangnya balai kok maloto nih reketo. Iya. Udah. Oke. Lanjut. Bilhak CKKT. Dek pakasih napura mama guru agak mengukur eca kacamata. Jadi dek pernah kacamata bolong. Imon ripi matu napake eca na kamana kisitu magaro. Agaro. Na kamana sikitu matu marro. Pakunero. Iya, matu kok napake ni iya. Kero iya. Oke. Kasih. Bilhak CKKT. Jadi Indo ko elo ki si pemato isita 2 ki. Iya. Tauli yarengi tauli yarengi si puaki supaya dek tasilarung. Dek tu tasi pemakoro pasaku. Iya. Masukna? Maraga. Isita 2 ki tauli yarange si puaki. Ero kapak dia. Aku naro. Iya lanjut. Anwar Jaya Mebel. Iga cawa-cawa itu napa ki bergabung isina sapinge. Isina sapinge cawa-cawa Kedero sapinge dek gaga silarung. Marepi maneng. Adek to panasi kak gigi. Lopo nar pi si karenge ndak kala di. Si kaga. Si kak pas sesak pa. Iya. Oh iya. Terus Mesa nau catomi. Terus mandi. Astagfirullah.
Makin nagamano siki. Ode mana magagah. Ya astagfirullah. Lanjut Inaya Umar. Maga nih kasih penyiaran nama cowok kue. Terina taro cawa. Oh ini mau bisa dibawa aku. Harus wandi-wandi. Pecapurang. Cumi nabala berjudul. Iya, cumi nabala berjudul di. Iya, agak kok isi maketana ke makedaga tuh dia kutana jadi maketana erot balau balau dia. Iya. Indah kalong sabak wetun ni tak sepo di bidu ni isalay na tete sepo dulu. Dah, bila nak limbang. Ya tapaliban ni rebaki paingan. Iya. Rebaki tutu acara. Iya. Jadi kunira nasa jolo baca-baca aku komen-komen di. Iya, elom bisa dibaca-baca tapi wetu kasi. Matu pasti ko ni tas. Iya, makotongang. Yang kami gamatu. Insyaallah. Lauka ki hasilong ang isodagare dembaji. Iya. Jadi kok mak itu apa nata aja gitu Pak Mu is kok weni Jumai. Oh iya. Iya. Dek sedih. Maga. Ya ke dek watama matu. Meneng ka? Yang kata ha? Dek notong-notong mati. Coba nih ga. Iya, oke nih pale kok mak itu na sedih. Ya. Makan jadi pale kok masih mani. Puisi ikut nih. Iya karena Iya, jolo wane kede. Ke puisi tak teman itu kalau tanya na ayah rek judulnya tapi bapak pada mah tapi lebih bagus itu kalau ayah kan menyentuh. Oh iya kalau bapak kan sudah terlalu biasa tapi anak terlalu biasa ya mana ke bapak ayah oh iya iya ayah mah iba napi dan judul nama cawa nih ayah kaulah ayahku yang agak suami ibuku aku suami masangin suami Jojo nih makin dari ayah ke suami ibuku. Jojo nih. Salah nih. Jojo nih. Mana kepala iar di mangoli di si bawa cinta na mangoli ayah. Adik naruis yang mana ka? Di ayah tuh ayah dari suami ibu. Iya. Pagorodo. Jojo nih. Ayan na pala. Sekian dan terima kasih. Apa kampas sambungan na dana? Jojo nih. Ayah. Jojo nih ayah judulnya tapi kenapa ayah suami dari ibunya? Jojo nih. Iya, miro kasih puisi nendo kalong atau podo nulis matu agak senarop lomba matu si Baisaki di. Iya, nakalaki matu Isaki. Nakalaki Isaki. Matu weni matu lo puisi ibu. Iya, oke nih jadi saudagar nasa pasti nama rengkali ngaki matu kawan niwi. Iya, makomen-komen ki si balek toy di. Iya. Oke nih. Jadi makan jadi kapang. Makan jadi. Kalau istirahat Makotongan. Nalimba nih. Nalimba betul. Iya. Ya, sona Kamisi tanggal sakin dok kalau 10 langenang. Ul tahu dosa budak plosek di. Iya, langsung nih kapang masih madi. Iya. Terima kasih untuk yang manana. Nakuna sengka ada tasala tadam pengi mara jadi sadagar aja tempat tamek kuat tadi. Makotongan. Oke nih. Jadi kau mak itu ya Indo kalong. Iya dembaji. Masih mau pole pareng kali ngata manang. Iya. Di Bali Bareseleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.